stigao nam je novi Google Pixel 10 Pro. Na prvu izgleda isto kao i prošle godine, ali ispod kućišta ima značajnih promjena. Uz bolji zaslon, novi čip i magnetsko punjenje, najveći naglasak stavljanja na AI funkcionalnosti. Je li novi Pixel doista može promijeniti način na koji koristimo mobitel, kako nas pokušava uvjeriti Google? Ali prvo, idemo vidjeti što se nalazi u kutiji. Kao što već očekujemo, unutra se nalazi nešto papirologije, igla za zamjenu SIM kartice i USB-C kabel. Fokus je samo na uređaju, kojeg ovaj put imamo u bijeloj boji, koji Google naziva porculan. Pixel 10 Pro zadržava svoju prepoznatljivost s kamera trakom. Tijelo je obloženo Gorilla Glass Victus 2 staklom, blago zaobljeni aluminijski okvir daje mu težinu od oko 207 grama, a IP68 zaštita ostaje tu za sigurnost. Dizajn se nije previše mijenjao naspram prošlogodišnjeg modela, no ispod stakla krije se Qi 2 magnetski prsten kao i na iPhoneu, što otvara vrata za mnoge magnetske dodatke. Ukupni dojam, evolucija dizajna, ali sada s praktičnim magnetima. Na prednjoj strani je 6,3 inčni OLED ekran koji je osjetno svjetliji od prošle generacije. Boje su žive, kontrast visok, a zaslon prilagođava stopu osvježenja kako bi štedio energiju. Osjećaj pri korištenju je fluidan, čak i na suncu. Jedan od boljih zaslona na tržištu. Tensor G5 prvi je Googleov čip izrađen na 3 nanometarskom procesu, a dolazi u kombinaciji s 16 GB RAM-a. Otkako je potvrđeno da će ga proizvoditi TSMC, očekivanja su bila velika, prije svega u skoku performansi i energetskoj učinkovitosti. U praksi, Google je donio vidljivo snažniji čip u odnosu na Tensor G4, no i dalje je slabiji od ovogodišnjeg Snapdragona i Appleovih A serija. No to nikad nije bio glavni cilj Pixel serije. Fokus je uvijek bio na softveru i njegovoj integraciji s AI-om. U svakodnevnom korištenju uređaj radi fluidno, bez zastajkivanja. Otvaranje aplikacija, multitasking i rad u pozadini odvijaju se bez problema. Najveća prednost Tensor G5 čipa je AI funkcionalnost. Kad je riječ o zahtjevnim igrama ili benchmark testovima, Pixel 10 Pro radi dobro, ali nije vodeći. No za stvarni rad, optimiziran je tako da sve ide glatko i bez nepotrebnog trošenja baterije. Sustav kamera je isti kao i na prošlogodišnjem modelu. 50 megapikselna glavna kamera, 48 megapikselna ultra široka i 48 megapikselna telefoto leđa. ProRes zoom sada ide do 100 puta uz pomoć generativnog AI-a. U praksi fotografije zoomirane do 30 puta djeluju oštro, kad prekoračite taj zoom, AI počinje izmišljati detalje pa rezultati nisu uvijek 100% precizni. Iako su kvaliteta fotografija i videa na levelu flagship modela, ali znajući da je Pixel serija godinama prednjačila u ovome, čini mi se da su malo zastali u razvoju ovog segmenta i dopustili konkurenciji da im se značajno približi. Baterija od 4870 mAh je nešto veća nego prošle godine. Još uvijek ima 30 W žično punjenje i 15 W bežično, preko Pixel Snap magneta. U svakodnevnom korištenju telefon bez problema izdrži cijeli dan, a sa Extreme Battery Mode funkcijom može se to produžiti na nekoliko dana. Na taj način pauzirate većinu aplikacija i sami odlučujete što smije raditi u pozadini, ali nemojte očekivati visoke performanse u ovom modu. Pixel 10 Pro dolazi s instaliranim Android 16 operativnim sustavom i novim Material 3 Expressive sučeljem. Standardno lijepo sučelje, onako kako ga je Google zamislio. Sve je lijepo posloženo i radi fluidno. No, ključna priča ove godine je AI. Magic U vam nudi kontekstualne informacije u aplikacijama gdje automatski izvlači podatke koje bi vam bile korisne za odgovore na poruke ili slično. Ask Photos omogućuje uređivanje fotografije glasom ili tekstom, što radi najbolje na tržištu.
Ako imate nešto što želite dodati ili izbrisati u fotografiji, ne trebate se brinuti. Odradit će vrhunski posao. Tu je također i prevođenje u stvarnom jeziku i Pixel Screenshot koji izdvaja najvažnije informacije sa snimaka zaslona. Google Pixel 10 Pro je logičan nastavak prošlogodišnjeg modela. Dizajn i kamere su ostale gotovo iste, ali tu su praktične nadogradnje poput svjetlijeg zaslona, magnetskog Qi 2 punjenja i Tensor G5 čip koji je optimiziran za AI. U praksi to znači da će vam telefon ponuditi glatko iskustvo u svakodnevnom radu, odlične AI funkcije i pouzdanu kameru, ali ne i najviše performanse na tržištu, niti radikalno novi dizajn. Za korisnike kojima je važan softver, AI funkcionalnost i dugotrajna podrška, Pixel 10 Pro je odličan uređaj i s njim se nećete razočarati. Ako vam je prioritet gaming, možda neće ispuniti očekivanja. Ukratko, ovo nije revolucionaran uređaj, ali je stabilan i dobro izbalansiran. Ako hoćete najbliže iPhone iskustvo na Androidu s naprednim AI-om, ovo je uređaj za vas.